Kani kadai Doorshan Meghalaya bagi pedang subhai pi baro syakatup kubo mentaka janmiat syaban paj kubo ki berbenyak ini pechwai kimat berkongsan. Lapan benai ketarik election KHASI ka jeng tap vote kan long ha ka arpuai terik. Nang yok bor ke HSPDP hanong ston da ka jengwan yeso kinong elam ka VPP. Penlong jing yaki kinong dia madan ban persya ya ka jing penbena ban penkenria no yaki. Penpau jing sngok hiau MLA ka Mendipathar halo ka jing wan rong kertep kinong wei pensyai baka station rel kan kentiu ya ka yok kon. Bat khur ke East KHASI Hills District haduk shispa kendai punyau teli kita kemah ke Meghalaya Games ke Bahan Rio. Kikubo ki berbenyak. Ya ke jing penbena nak ke bentak election sya ke KHASI on senang penmi ha ke punyau terik mentau benai ukala lingkon. Ke balong ke dak jong ke jing sedang jong ke model code of conduct. Lak ban ke dau ba ke jing tap vote kan long ha ke apui terik urempang ha ke ba ke jing nyau vote pat kan long ha ke apsau terik. Ke Deputy Commissioner jong ke East KHASI Hills ke Kong RM Kurba ke Berdeiru ke Returning Officer ke Lapan Tikena ba ke jing pelut na ke bentakan ni ke election ke long khat arlak tingka. Haringkat ke security deficit ke ba tang lai hajar tingka na ke bentak ki kertong. Ya ke thup kerteng nong tap vote ba khat do on penmi ke arpunyau terik mentau benai ke lalingkon. Ka jing kela ke berkongsan mentau senam ke long ba ke jing penkenria ikam ke bedai bat ke election na JN Stadium syaka ISBT na ki khatsan teli constituency jong ke KHASI. On pediang ya ki jing tap kerteng ha ki lai teli ki jaka berper-per, shipau teli ha ISBT, lai teli ha office jong ke Deputy Commissioner, bat ar teli ha penursla. Hendai ke jing nyo vote na ke bentar barok ki constituency on pelong pedeng ha ISBT. This is a period when school will be starting very soon, and also you've seen in the day-to-day there's traffic jam. Number two is that there are schools which have the board exam has already been started. So to ease the traffic, and also because most of the activities of this election process is in ISBT, so we've decided that 10 of the constituency should be in ISBT. It includes right now we have 15 constituency. 10 will be in ISBT, 3 in DC's office, and 2 in Penursla for the nomination. But for counting, everything will be from ISBT. Kahil State People Democratic Party lani HSPDP kelayo bo biang hadian bagi dekot bat kinong elam berim kibala penyesok kam menshwa syaga VPP kila lek pai biang syaga seng tenrai jongki ha ke jingelang ke belalong henden ke sengi ha Bishop Hall Nongston ke seng kala pediang sngo bahaya uba quick lingdo ubala ino ke kam sketri ke VPP Nongston ringkat bat ki weipat kinong elam bat ki dekot kibala mi no na ke VPP ke kong badariti lingdo nonglait ke kertong MDC ke HSPDP na nongston ke lapen pau ke jing kermen bantai pat ya ke snong ke tau kat bau MLA uba Methodius dekar ulapen pau ya ke jing kershan badang yai beteng jong ke HSPDP ya ke sokar MDA bat ki jingno senyang jong ka syaka roi kepar ha ke jela. Banyak banyak sansen uncap ten katalung. Kerpadre de pingung kinong elam, baru kinong elam, halai jong jeli, yang ini ada kecik sat, ini ada kecik surit, ini ada kecik syempang, minum teh banyak, minum teh banyak kentok, minum teh banyak kentok tiada jual, ringin baskan kinong ren, upah boleh orang jangan, minum ikat elam jong kinong ren, ringin baskan, kiwai kirawan nyalap mentah, ki clean politics, kirawan menyalap. Kita kibai isu di bawah parti HSPDP ada praktis sambutan kisah maupun nongsoy. Ni tempat kita kinorin, walau kita takdo kalau, walau kita dan takdo kalau kita takdo kalau parti HSPDP itu, kalau parti HSPDP hanya begini sih. Kadang ni kinorin, begini nanti dia kita cuba. Kinorin kita usaha, kiamat pang, kiamat nanti, begini nanti dia kita.
Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hene ke sngi kala pelong ya ke jingki habar ke office jong Shillong Municipal Board ban persya ya ke jing penbena ban penkenria no ikinong di Madan hagitan kendaila apok ke nyotrik rempang ke kong Angela Rangat ke belong ke dekot jong ke tai ke senjuk kala kento ya ke jing bom don ke an bat ke jing shai ha ke jing tau ke town vending committee lani TVC kala penremru ya ka jing bomla jong ka soka ban pelong ya ka jing jurep ke babnya ban penbej ya ki jing jong kinong di Madan shwa ban terwa ya ki jaka ban penkenria ke kong Rangat kala bu jing keliru halo ka jing mang pisa ka ba anru klor tingka na ka benta ban shna ya ki stall da ka ba kedau ya ka jing bom don ka jing shai hakarukom treikam. We want a proper long-term solution, and we want. They keep talking and showing off about smart city. No, it's the hawkers who will teach them what a smart city looks like. We want this issue to be resolved properly in a transparent manner. It can be that we have these hawking zones and timings and places done beautifully with the collaboration of hawkers. It should not be that in the name of hawkers, you're just trying to construct some rubbish so that you make money. Now, I think March ending is coming, no? So they're trying to maybe finish some schemes that have come in the name of hawkers, just constructing some rubbish which will not be used. We know how these shopping complexes of government have run till now, how they actually sell and resell that space. We don't want it to be like that with the hawkers issue. Marthon J Sangma ubolong unong mi khmat ka Mendipathar na North Garo Hills ulapan pau ka jing sngokhya halo ka jing wan tut ki brieu ki benabar da ka jing wan ra e ka lentirel da ka bakadau ya ka land tenure system ka bakhlain jong ka jela ka bakhanglat e ki bomdei ki riulum ban yo jaka ula banjur ya ka jing ta lingba ka jing kala jong ka station rail ha Mendipathar ka bala kentiu e ka roi ka par da ka bapela e ki nong rep trairi khamtam ki kenthei ban kit e ki mar rep sha Guwahati hagador ka bahe. The farmers from Mendipathar, they are getting lots of benefits. Number one is because of the railway station. That is the only railway station in entire state of Meghalaya. So the women especially, they are coming to Guwahati with their vegetables and lots of agricultural products, and they can sell the high price in Guwahati. So there is high demand for that, and the transportation cost of those vegetables bringing up to Guwahati is very less, 30 rupees only for going and coming, 30 rupees. That means 60 rupees they can come and go there. KHASI Jaintia but Garo Peoples lani FKGGP North KHASI Hills District negasngi kalai kendo yo Dr. Dibla ubadai medical superintendent jong civil hospital nongpo banweng ya kijing halo ka jing bombyang ki jaka ai jing sumar katai ka seng ka balai lam da u general secretary uba Ricky Majau ulapan pau ya ka jing duna ki tiar ki bakongsan kum ki machine x-ray ki CT scan but ultrasound but kum ju ru ka trauma center ka baklem treikam ke FKGGP kala banjur ya ke jing donkam jong trauma center na ke benta ke Ribhoi district da ke bakentu ke hospital bakan shimkhia mardor ban penbaha ya ke jing syakri na ke benta ke patba nangaliang medical superintendent ilong ba kala don ka ultrasound riba ban operate di ultrasound kadon kam ka certification ni doktor bakin haban ni training swa bakin operate ya ketika ultrasound nakaliang EMS ilong ba kasim jinjar sigadai ya kini ki doktor bakin haban ni training sun sabar kum sudu sa bar ka state sa Tamil Nadu riba ilapit menta kasaka training hapo negrim su kadon balik kimpa hajan kanang ba kini opas sedang ya kini ultrasound machine habai du ba in general ya baro om tang ya kilong kemi ba armen. Menteri Ketnat Yadari Rajnath Singh mentagasni ulakawe lama ya ke battlefield surveillance system Sanjay New Delhi. Kini kompet ngor kan penyar ya ke jingkut jing subah Hamadan Thma, baon penwandur ya ke Madan Thma hadian habut. Dah ke jingbu ya ke sensor berminta, bak ke jingpet banyak bertemai. Ya kini on penrung hakatnat sipai rengkau haka lai benta, ya ke ba on sedang nadu ubnai lebe mentau senam. Kajing penbit penbiang ya ke surveillance system Sanjay la lelang dagatnat sipai rengkau bat ke Bharat Electronics Limited.
ka battlefield surveillance system sanje kan kring ya ki pat ba kham tam e ha ka jingya pariet ha ka singi rakhe ya ka republic dia halor ka kartavya path. Sanjay is being inducted into the Indian Army in the year 2025. This is an automated system which integrates the inputs from all ground and aerial systems in a battlefield. It will carry out some processing them to check if there's any duplication, and then process it to create a common surveillance picture for our commanders. That is what the system does. This is jointly developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited. It is an indigenous system and is 80% indigenous. So I think it's a very good step towards Atmanirbhar Bharat. Kariboy district kalapau ka jingile kaya ko ra narla ne ka weight lifting da ka ba kala yo khur santli gi tak maksiar santli gi tak marupa bat artli gi tak marnong kidon hadu nrup lai ngut kinong ile kai na riboy bekentup ya ar phongut ki kenthei bat sa phulai ngut kishnrang ki balik ishim benta ha ka Meghalaya Games kinong ishim benta kala penpau ka jing sngongo it shakabo penya district ba ka soka jela ka bala ai jing kershan yaki Aga jingile kai lempat la nika wrestling ka West Janty Hills District la yo khur lightly ki tak maksiar bat ka wei ka tak marnong. Uba perang bare uba day President Jongka Association ula ai jingiro ba ka nika lempung ka kentie ki samla samhoi ki besngotonat haga jingile kai sports. Menteri Ketnat Sports uba Shaikliar Wajri ulai don lang kum shibenta bansam ki tak ma shakinong job. Dokumen kata-kata ibingila rak riboy weightlifting ni nagatim ka weightlifting riboy ngira dokumen du kata-kata hi ba nagatim jingi riboy kila irap ni bangiboy du katne ngira dokumen du kata-kata hi bangira yo ban kur yo ban rak. Snyau kumen snyau open pau ke jing kublai ya ka burmen che jarmu ika wa arbanai lai luti kam association yo ichibun ke jing mentoi la ba ka e ge ni ki tia ne ko yu ka association ka jing e ga ni to wa dang khar i ga mo in habu maintain ya kini ki tia ta daw ya klami ko ka head office yung district sport officer hay wa biar iya ye nek sa ini kita yo man ko jing kerkui ke district yang mau man ibu sab ai ibu yo mau man ibu sab ai nda yo man ke jing kerku wa chisen ke sngi lomba kini kita yo de yo ye usai ki nong ye lek ki go lai chat do chat national level. Ka East KHASI Hills kelapoi ke kerdan ke bahajrong ba khur ya ki medal ha ke lempung Meghalaya Games ke bahan rio hajawai
Aga bagalayok khur shispa kandai punyau tuli gitakma bakentup ya nyau punyau tuli gitak maksiar sanpu tuli gitakma rupa ban rupa tuli gitakma renong. Kat baka West Giant Hills kelawan baar da kajing yok khur ya rupulai tuli gitakma bat ka ribhoi kelawan balai ringkat kajing yok khur ya sanpu tuli gitakma. Kinong elek kai baken saitam bakentup ya u Crestarjun patau wilayok ra ya katak maksiar ka mens 10,000 meter ka glorify kurba ka layok kurbiang katak maksiar ka baar ka women's 1,000 meter bat ka joyful narlong ka layok kur ya katak maksiar ka women's long jump bat u Renaldi dahar ka men's long jump kumba south pa ru pratli kitak ma la dep ban sam shekinong shimbenta ha ki jingile ka beper Mentang ini pet ya kajing long jingman kasun bidang hatura kajing kriat kalong khatsan degree Celsius bat kajing shit kalong arpuar degree Celsius kajing sengam kau hau mentag sengi kalong nyop sao nak shispa mentapat ini pai sha kajing long jingman kasun bidang hasilong kajing kriat kalong unrew point nyo degree Celsius bat kajing shit kalong khat khandai point san degree Celsius kajing sengam kau hau mentag sengi kalong sanpuar nak shispa bat hajuai kajing kriat kalong nyo degree Celsius bat kajing shit kalong arpo degree Celsius kajing sengam ka hau mentag sengi kalong nyop sao nak shispa ka jinglong jingman ka sumidang hatura jawai bat shlong kan rakhyang ki babun ki jaka bat kan donru kajing dum lo khandau haki kattu katni ki jaka shwaban poisha ka bukut jung thup khubon pe biang sa asian ni ki mat bukongsan Lapan benai ke tarik election KHASI ke jengkau buat kandong hak apoi tarik. Nang yok bor ke HSPDP hanong ston da ke jengwan yesok kinong elam ke VPP. Penlong jeng yaki kinong di madan ban persyak ya ke jeng penbena ban penkenriak no yaki. Penpau jeng sengau kiau MLA ke Mendipathar halo ke jengwan rung kertep ki nongwei pensyai bagi stesen rel kan kentiu ya ke yok ke kon bat khur ke East KHASI Hills District haduk shispa kendai penyau tuli kita kema ha ke Meghalaya Games ke bahan riau Deparlok kat tung lapoi sibekut jeng ketup kubor jeng mentaga janmiet haduk bangin disyam iflasai ke sengi ha ke jok po kubli shibuni pibaro Scheme that was started by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And we all know India is a land full of talents people, particularly